Ovo je vaš omiljeni YouTuber sa vama, šta bi danas to treba da radimo danas? Ćemo Play prodavnici pokazati jednu super aplikaciju. A sad vi sigurno mislite, a koja je to aplikacija? Pogledajte sad Pixel Apex How-to Editor. Pogledajte, ove šiptere i muslimani nemojte slušati, znači ovo zanemarite. Ja sam igrao ovu igricu. I ovo igrica, ovo je fotoeditor. Igrao sam fotoeditor. Opet igrao. Iskorišćavao bre. Znači da bi sada copyright. Vidite, ovo je guzičasta neka pesma. On kaže popularno, ali mnogo je guzičasta. Ja bi sad ocenio, ali ne može. Zakon zabranjeno skidanje free, ali YouTube imate slično. Jedino ako autor pesme nije shvatio da se skine. Plaćamo jer skidanje se bilo koji free stranica, na primjer YouTube to MP3 iste ilegalno, ako te uhvatimo plaćati veliku kaznu. Eto, prdno sam i eto ti kazna sada. Hahaha. A sada šta bi sad trebalo i radio? Sve bi trebalo da pokažem i sljedeće. Enhancer, znači virat vaš jeben. Vidite, ovo je ćelova budala, vidite kakav je sad. Vidite, i ovdje ima kosurdaču u sranu. Ovdje je lepo kosurdača. Ovdje pičkostu bradu, ovdje lepu bradu. Vidiš, ovdje je policajac, ovdje je budala. Dobro, dosta više se bacio. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Doviđenja!